Rwanda Printer Company Limited. Amamaza ibikorwa byawe ucuruze wunguka. Christopher Nkunku aterekamo umupira mwiza cyane wa Tosina de la Bioyo. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Abasaki Manchester Telekonaria arayizamura umusore witwa Korupama ayitereka ku mutwe wa Tosina de la Bioyo. Tosina de la Bioyo gatoya cyane utereka ku mutwe wa Nkunku. Christopher watagata cyane cya Chelsea ku munota wa 24 Nkunku kimwe Chelsea kimwe Southampton ubusa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ikipe yitwa Southampton yari bayikosora munota gusa wa 24 yaradeviye umupira ni Tosina de la Bioyo kuko wari wagaze neza umupira ita awufata neza ari aya gatoso ikipe ya Chelsea ariya Korupama uyu mukinnyi yitwa Enzo Fernandez n'igitangaza atanga passe rende cyane. Attention ishaka icya kabiri mu gitondo akiri kare Pedro atagenda buhoro muri live. Chelsea ico kwanya wa kane mu gihe City tarakira ku mwanya umunsi w'ejo, Nottingham tarakira ko Man City na Newcastle tarakira ku munsi w'ejo. Yitwa Nottingham nta kintu bireba ntago iyo mibare bayirebe kuko kuri top 4 hari gifita ngaho 70 itsinzwe se niyo umwanya iragumamo yego, ariko ubwo za Man City zitsinze zayinyuraho zitese iragumamo cyeka zirushije ibitego wenda akamanota yo zanganya na yahubwo pira muri gatoya. Attention bachaza cyase ikipe ya Chelsea katire Christopher tanga pass kwa Corwil, tanga pass kwa Moise Caicedo Munyakazi, tanga pass kwa Kukurea tanga pass mbere ku mpira tawushiranze pira atawushiranze umusore twa Fernandez. Nubwo ngo zitsinze zayisanga iyo yatsinzwe zikanganya amanota nayo. Nose ni izatsinda Liverpool. Reka twemere ko itsinze. Biragoye. Ndetse utekereza ko Nottingham idashobora kuvuga Arsenal wenda kwotsinda biranze kuri kato drawing. Pedro Neto igitego cy'imvune. Pedro Neto aryamye hasi. Bella Kochape ntakineye gutwaye nawe siko ngize ngo nahano hadanje kumbi Kochape yamukoze mu. Attention Chelsea kabitego cya kabiri imbere za Mara Chelsea atakaria goal Pedro Neto. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Abasara ikipe ya Chelsea akirekera cyane ku 36 Dawson akoze ibara. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Abasara ba Chelsea baritondera ngo tumaze dukora amakosa acomeka pass umusatwa Dawson ugaro nabi cyane awutereka kwa Kukurea utanga ka Christopher Nkunku abwira Pedro Neto atinjira nkwereke amucomeka Pedro atera shot yakasa mutwe. Christopher Nkunku Pedro Neto Chelsea 2 Southampton iramanuka byakunda rwose. Hamwe na Rwanda Printer Company Limited. Amamaza ibikorwa byawe ucuruze wunguka. Chelsea irarangiye. Abantu baraje bavuga ati Barisa. Ubwo aba Chelsea nabanga magana nani Barisa ni shaka bayo nayo. Ibyanga rafungura link ya Barisa ku ruhande nayo irebe. Aba Chelsea nonyobye bari 600 isaza 200. Isaza 200 ba Barisa. Tabakira bazamuye. Aturage barahari. Reka turebe Barcelona ni mufunga icyabiri tujye kuri Barisa. Turete tubona ko ni sisa twambuka umugezi urutindi. Yarakoresha imibare se. Nibi
Atletico Madrid sitogorera bigombora kweli afite umuzamu umwe sikoro namubonye uyu muzamu reba umuzamu David samatera mu maguru hano yarahagaze reba yone igitego cya kabiri cyo hano arahagaze nda busumvaga hari nduhari yewe ari marirampa yitwa ndese kamureba izina umuzamu akuzibara rwose kadusura gato kwa Chelsea agiye gutera kufura ndabona kufura yagaze neza yayitembereza amatasiyo go Revicorwile baby steps pampa nziza ku bana bose agara kumpira kapiteni Enzo Fernandez Aria akora akantu k'ubufindo atera kufura y'ishiburano baby steps pampa nziza ku bana bose kapiteni Enzo yishibura gatoya wana Pedro Neto ayikoza gato cyane umusara witwa Revicorwile awakira na gatuza tereka Maria bari ikipe yitwa Chelsea ibwira agakipe kitwa Soto teraguri mu bihe bibi hamwe na Rwanda Printer Company Limited amamaza ibikorwa byawe ucuruze wunguka. Chelsea bitatu igitereka Revicorwile pase nza cyane umusore witwa Pedro Neto atsinda igitego atanga umupira uva mu gitego agakipe kitwa Soto rakavuga ati witego cya kabiri ntabwo nta wundi buzima. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. ikipe ya Chelsea iravuga ati mbere yo kuruhuka reka tubanze tukubwire yuko twebwe ibitego bitatu twabikubikamo igice cya kabiri tukaza dukina umupira dushaka gukina. Chelsea bitatu Southampton ubusa. Aya Makikuela hamwe na Rwanda Printer Company Limited amamaza ibikorwa byawe ucuruze wunguka. abasara b'ikipe ya Chelsea amanukana umupira bawumanukana uwabareyo aramanuka gatoya cyane umusara witwa Malo Gusto awucamaka kwa Tariki George abacenga bose ashyira umupira kuri misatsi. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Baby steps umufaransa yitwa Malo Gusto afata icyemezo aramanuka ageze imbere gatoya cyane abwira George Tariki ati nyakira. Tariki aracenga atanga umupira mwiza cyane kuri umusore witwa Marco Cucurella ufunga ahagaze wenyine igitego cya kane. Chelsea bine ikipe ya Southampton wiyakira rwose. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Chelsea nta mwanya gutakaza. Marco Cucurella avuga ati asohoka ni Marco Cucurella bakubita ibitego avuga ati mudeka tubice bajya kuzana Chempenge Chempas ari nako asohoka ni kono rugaraga hajyamo naho Molina yinjira mu kibuga kuri Atletico Madrid. Molina ayinjira mu kibuga rw'ikipe ya Atletico de Madrid.